Zato su trebalo da sve. Hvala i Bog. Hvala ga i Bog. Ovo mi sve život, ovaj put. Niko ne može. Kako je ovaj kurac kako će vidjeti? Nema plaćanja. Nema plaćanja za ovo. Ja pitam, rekao ti mi da je... Kurave, sad mi to ne idemo tamo, čovjek. On ide sam. Ali on sada je tu ti usto. A tu ti usto da će sad... Ne može gle! Matinu, baci privaki njega. Hajde ovo! Nego sebe da pođavate. Ali je njemu stvarno ti... Oni me korac. Aj bacite, zavodila se pođete, oni me korac. Bacite da strane, Evo ti glasi, molim se. Ovo ti vidite, ste voditi kraj. Još vam ima ključi, ključi na najbolji. Ma ne teš, ali ne moj ovo ne donosi. Pa vidi, djece, kako vidim. O, ne, zanima me kako. To možemo. Ja se napričavićemo. Možete podjeti dok ne ide svetu. A sve to bude ovo sve ovdje kad dođe bili to vidi. Ne može da izlazi ovdje da se napriča. Ja budem jedan zbog tebe, to ne može baš. Dobro je, sad u stanicu. Ne može! Ti lazi... To ti to ne može. Jer, pitam ti zadnji put ko čovjeka, či izneseš ovo govno napolje, tak, odmah, je otiš ili neće? Kaži mi je otiš ili neće, to odmah izneseš. I ovo nije da ti njega vodiš ovdje. Pa onda idemo napolje. Oj, kreti ga! Ne može ni jednu. Jednu si se vozio sa ovim bok. Pa sad, evo mi stanici odmah i odmah ideš napolje. Ajde ideš i nazivati. Ajde bar me nervi da mi skače. Bolje za tebe i za. Ovu stanicu, brate... Boli me kurac, za tebe i za sve stanice. Ovdje boli me kurac, za njih. Ovu stanicu ti vadi. Aj, tu ti me to! Neću. Pa tebi kad stavim u stanicu ti vadi. Ovdje idem ja, ti polomio, kako to plati, ne godini se, pušte, stavite. Evo ovo što si polomio, tako ne godini, niko ne vidi, sad sam polomio, evo to gledao, hoći polomio, evo. Sad ne godini, niko ne vidi, evo neće to davati, no sad ne godini, niko ne vidi. Sviđu da, ne godini, sviđu tako ne godini, to ti pilani, to ti da bacio dođe. Evo, ovo sam ja. Evo, i to. Evo, i to sam ja. A to ide na YouTube.